मोइना मसाना थाजजदबिदा vote policy sin dandi makhalam neba akhoi local bodies in election tawrne ham ya yawre ko maduma yam sekna mawalawde mathanda cabinet subcommittee ma semi adu yam sangna chahi tha tromdi suraju adu bu yingsana body and chendri ba ai nana leirbo ninge ko sibu pawle na half drive question am laiba relief candle leiriba internally displaced person je temporary wina moigi khudong chaba lam am yengaga adada mu shift tabduriba mibu khoi yumhong to erga live tali na karo khongandoino chigba thokmo mayamsina lairiba sarkar che sida parjana thajabo ali notice window tv bideng tabi de bapunong pokurum jari ngasi notice window tv na pujarak iba akan ba episode asida akuna unajaga doribasi lamda nasi gi miyam hena thudok na sakam naraba socio political commentator ikai khunna jariba babung joini ahan makta babung go notice window gi makai degi taram nakche babung ahan lak chening basi khogi hajuji manipur da chathariba chahi ama hela aba irang asigi marak seida tarani pan suba lok sabha election jisu akoi tawdaba yadaba amani yana election commission of india gi directives ki makha da koi pangthokre tawbatabu hujik tho iba lan sidi loidribani henadum akoi mai chak se kan khala ibani ngarang han amuk khane mura matung na jiri ba ma tho iba irang puna makse kon ignore tawba yaroi lakchening base pabung akoi gi tarani pan suba election irang marak thoki ba pangthoki ba election sida akoi gi praja gi mandate high gadra support se yamna phanga kan akoi gi Congress na handak se masing se margin ju chaw ne hela ka ki bese da masi pabung kamai yeng bi akoina adum expected oina lobo ya bra masi ahong bese pabung kai mo thambi ning sai matang ki kaino ne handaki result chi ai oina di khoi thoina surprising oi de ko ai yam thaping da moi candidate ka law thok pa matum otherwise gi adum ai marung bang tin da sing dum haire akhoi outer ma di inner da congress na dum ka gani adaga all india gi oina su bjp se 250 chung yo bunga moi je ai marong bang tin ba sing da dum haire ga la ko kanam thajde moina inner da akhoi bjp na tar ko da kumai se akhoi moi polling agent bo phambunga moi adu tar ko ne da tar ko ni adagi paisa haidar ka dam mayam china adaga congress ki candidate je paisa ji ye lo hai kaina adumai na ngami ko adu idea ani je yam family to the last haido om da gi exit poll am tawidna exit poll national level da tarapda akhoi NDA na 340 350 kain ta ba do masing yam na hena puthora ban ba thajde ba chungta thajde je ai gi chu yeng na ba study na ba parameter khara ai gi experience de gi dum leje yo ko amadai da ai number 1 manipur ya hana ai je manipur da chathari yo mo chiga all india gi pattern ani muchi maram ji chara na dum mane yo ko ya na ba BJP se asom da modi na Taman Paishalaka. Masidi the Mukudi Yam Jawa, Akoi overconfidence, the arrogance, Napal Jam Wang Ego. Napal Wang was the BJP center, the party of Kangboshina, Makogi, Aron agenda Hagadra, Hindu Twagi Kanochi, Prime Minister Modi Matamda, Pangto Honovina, Akoi Chamri Ka de Yade, Charso Parent Rise, Makoi Chamri Ka, Kakina table. Masih makoi propaganda makalam neba. Moina chamri 400 plus hari isi kaya nada 400 plus kahara gadi. Number 1 constitution chandokane. Ada lagi uniform civil ko na chingba chanarakane. Prime Minister gi Modi gi matamda Article 370 Kashmir lo phokiba. Ada lagi triple talak no chingba muthat kiba che. Ya masih na maram moidna triple talak muthat pa matamda ada gi matamda UP da BJP yang macam nak kaya bako. Hai badi triple talang waktu pasi Muslim nupi sing harawi amatawi. Ada lagi orang makata na ini pun civil code lakwa. Ada lagi constitution ki preamble lagi secular hebo wahai lokpokan ni kaya BJP na openly law nuzum la abne. Adna ama ada ram temple sabi matang sih. Ama ani yaring ada aku mari giri terselak sih. India na react terkena sih edun power bako. Ada maru na Muslim sing sini react terkena sih. Excuse me. Ada Manipur dun kamai to kita. Manipur dun satu kecak mana na apa Sri N Biren ki ani coba sarkar amadi BJP se. Aku napal ahangkar yang wang hero. Napal ahangkar yang wang betul natna aku ki Manipur je aku ki freedom yang pam coba lah. Thai deh hona British macam deh hona adi memang deh hona ko. Freedom pam bagi jamak tu aku Anglo Manipuri war je thokim na. Ada Sri N Biren Singh Chief Minister sina khangau do angka leba mana asom dagi
hairapado taudia dena khonaba matamda akhoi Manipur Praja maruna press ki machin men bari thaba ma serious da chathara khabar da hapa dharna na chingba phamna ba ko adai kaisila da matter ma Facebook da kari da ngango gi mi he phaba khotba sigum tawbu se hai badi ngamdra praja sing yam satina recent tawe ba adu ki jo mathakta kamai to geda keno se akhoi thoiba maidei ko gi conflict se masigi handling je Central government the but taina gadra state the but taina gadra ani amta wini uiba akogi Sri Amit Shah naga ngang thorok wa mana 29 May 2023 da la amba ari handa mung la amba masi da mana ga akogi Manipur issue gi matang da handa tripan balam de mamang da su akogi make sena hairam de ko yang confusing ba control bi wa ta ngam me ba ari so mdi ki dore mi yang chijele to 30 40 gi mat sigle ari around 60,000 akogi kind of displaced of a me mana lighter na college magi mayum da labor for was ala pawa bam lebo lagi sim si hotel ka idun ngana legi sam tan tel tawri si mayam na makoi ka no hulaga mayam ki thojal da mayam ki minum si da leibai da se privacy leti ama leti da ning ma thun no ha ta lebo masi mayam da akoi gi lagi state government you know Paikat pam thopa thabu paikat da bache machima number 1 da lere paikat pam thopa thabu ki hoi number 1 di shanti thama matung da makoi je aki akhang amta leitana mai nage jaga charjang pura gi displace tar kuna charjang pura hanjana ba more sid sin ko pa me amta ude arigi akoi commandment amna uda akoi national highway erai lai da hangdon bi yai je koi commandment amna uiba masi hangdo handana sum thamni si mayam si pura punjalaga mamangi August ki tang kuma panurang gani assembly phamido mayam ne assembly phabiu law khong nu tawga akhoi last assembly chi nom ka phangane notification te nom ka phangwari opposition member am di praja su sathi na pena gi deb ko aduga nom ka phamba haraga minute 30 ka tang phangi bedo madu Manipur praja da thekina usita bene lawe ba Madugi minute train ni che khangtak lagi soidana ba phamu na phangri che kana gi advice na sineba aina amadi praja na hangi che akoi CM Sri Biren gi magi wakhalla natraga matam da assembly phamdrege no mo ale da BJP in charge puriba hojine MP kagraba da ka Manipur da layeba assembly ki tum ka mala ko ni na constitutional crisis su leitana ba assembly chi sumaina phamu na somdagi advice ir ko maleba democracy ni raga awal me amjin naina ba kari ta khotani akoi haning ba kari lay opposition kari haning lay sumkan khana da vida obituary reference kra pire araga mari sungai le na ba aisrona tha da landing to gi thagat wai mayam sangna nganga ko adaga thak long lotion ba di opposition lan ho na sahorena sahor kanda opposition lan horga law khong torai di akoi paliba sarkar gi chori tunu neba aduga moi somdagi mantri khara Sri Govindas Konthokjam yelo maram da khara phame gi le candidate uriba Basanta Kumar su phame kana phame aduga opposition langak padigi akoi assembly kai bani kai na hajilak pase kari no akoi praja aduga made usit tabra je adamana adugigi haugi bane sawo base moi ngasi aduk thina mai thi banang ji maram je maram amakakta na teba maram pareng yam me ko aduga wari ji sum tungchula kanda hojikti ekoina ureba chai ma hena phajala kanda irang che Indiana ngasi ju khabar di awre akhoi Pambai group ki chairman haber kaino akhoi nongyai amadi RK Megenchi yaw haibedo moina haibe kari haina haigeda kuk akhoi yamung megen haibeda kuki kok chidi government of India na sana bani chi mayam chumna haire ai ju japan ma chum men khale ba chai yong pharun ureb ko araga Sri Nongyai na haiba kanda malayam phajabo wahi kar hai madudi akhoi gi koki sina maiti de attack ta holi se masi madi India ko kuki gi akhoi geopolitical lalong strategy ama lot na ba tawbani hai araga ina kitang mai da hapchin janingi se India na geopolitical game ama Myanmar manu da sanari ba masi akoi sometime geopolitics sana bai si dirty tricks adum yawi akoi India gi lami som da niyom kaina thajin ko chen da
ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯗꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯆꯥꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯗꯅꯕ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯩꯅ ꯎꯗꯅꯕ ꯁ꯭ꯃꯣꯛ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯈꯨ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕꯅ ꯎꯗꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯇꯦꯛꯁꯇꯣ ꯁ꯭ꯃꯣꯛ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯀꯣꯟꯗꯣꯡ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯂꯩꯈꯥ ꯑꯇꯩ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯑꯥꯔꯊ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗꯤ ꯒꯧꯔ ꯙꯔꯃ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯛꯅꯔꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯂꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯆꯠꯐꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯀꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ 2022ꯗ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯦꯛꯇꯔꯗꯁꯨ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯌꯨꯡꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯅꯤ ꯆꯥꯔꯒ ꯄꯪꯊꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥꯐꯥꯎ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯚꯣꯠ ꯈꯨꯄꯣ ꯂꯥꯄꯣꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯚꯣꯠꯁꯦ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯟ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯝ ꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯁꯔꯗꯥ ꯗꯦꯕꯤꯁꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯇꯥꯟꯅꯩ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯅꯦꯕ ꯂꯥꯁ 3-4 days ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥ ꯐꯪꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯣꯡꯇ ꯋꯥꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯁꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡꯍꯧꯖꯝ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯤꯀꯦꯠꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯕꯁꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔꯗ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯊꯣꯡꯍꯧꯖꯝ ꯕꯁꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔ MP ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯃꯥꯗꯤ एजुकेशन मिनिस्टर होइना सम लेसनु काना होंदरको मयाम उगीको उगीकांदा माचे लास्ट मोमेंट 11 hour हाइबु याद 12 hour टिकट पिरपस द यस नो हाइबा नंगदना बकई मम छिन्न मखै उइयेबो सेम बिरेंजे लैथोकपा सी बिरेंजे करी लैथोइनो हाइ कांदा मागी चीफ मिनिस्टर की फमदे लथोकिनिन कीबगी अमा नरगा थैदोकनबा प्लान अम तौरेना खनबा मयामनदि माची तोहनिंगेबा सेमोइबसे सेम तो ए हाइरुदा मै अवै साउदना हेता ट्रोल तरपो खोलबसे तौरिन मचिनदि हाइबा ngamdraga महाक ची टिकट पिरगदि खुपो मचादना पोनी जि मयामना खंगेबा याथिना पोनी से मसी श्री बिरेन मसामुजु खंगरंगने माजी मानगा MP ओरदि होजिक बसंत कुमार फंगिसि तंखा यौरोइबा करिना मयामगी हेड साउनिंग मजे मंगोंद लोइना हाइदरकनि जमा फील तवेबा समाइतना अखै श्री बसंत कुमार दा अखै उसिलगी टाइप दा थैदोखिबचे मसी मसु प्रजाना पेंदेबको अदुना बतांगिदने बुंगजे फदन थंबिदे अखैगी हाइदिबा बीजेपी की साइड की तौरइबा अखैन विटनेस ओरिबा पेनादबा थोंग मयामसिना मरम ओइरगा माहाकी वीकनेस अम ओइखरा कान मतांगसिदा कांग्रेस ना मागी स्ट्रेंथ से गेन तौग्रबनिना लौबा याबा नत्रका पबुंग मागी कांग्रेस की स्ट्रेंथ से मसी कमाइन थंबिनिंग से मतंग कांग्रेस की स्ट्रेंथ हाइद्रिंगेदको अखैगी बीजेपी ने याम थिन पोरजी मरम जेंपन आई लोशन जगी गेबो करिगिनदा नंबर 1 बसंत कुमार से मा कैंडिडेट ओइरे अदुदगी मै टिकट पीबगी लाउथोप नमिदुदा मा मंत्री ओइना दम लेदुनि खोतनि काने याम थेमदोक थेमजिन तौनरेको अदा अखोइदि मनुंदा पेज थने लुइ उइ तायको मासे रिसेंटफुल कैंडिडेट रु तारेबो ओइनिंदा ओइबदो सि प्रजाना जो फील तोइ अदगा मखोइ कैंपेन सिस्टम जो फील तोइबो अदगा मोइ पार्टी प्रेसिडेंट रेबल श्रीमती सरदासु टिकट फंगनी कलम फंगतबगी मोइ रिसेप्शन नमितुदा याम सावगी माइथोंजे उइयोको अदगा बीजेपी को ख्वाइदगी सोइरिसे अखोइगी चीफ मिनिस्टर सिना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯒꯗꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ MLA ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯊꯤꯅ ꯗꯤꯃꯣꯔꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯣꯔꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 14ꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯨ ꯆꯩꯗꯅꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯊꯤꯕꯣꯡ ꯃꯩꯗꯤꯕꯥꯜ ꯑꯣꯏꯖꯔꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ MLA ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯨ ꯈꯔ ꯐꯨ ꯈꯣꯠ ꯇꯧꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯁꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁꯥꯎꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔꯅ ꯁꯥꯎꯋꯦꯕ ꯍꯩ ꯚꯣꯠ ꯂꯥꯛꯀꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ MLA ꯑꯗꯨ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕ ꯃꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ꯂꯃꯟꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯨ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒ ꯅꯪ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯔꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ BJPꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯣꯞ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯀꯥꯕꯁꯦ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ 1980ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ CVR ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯆꯤꯃꯤꯅ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ CPIꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯃꯣꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯀꯥꯈꯤꯕꯁꯤ 1980ꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯍꯤ 94ꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ BJPꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛꯇꯅꯦ ꯃꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯕ ꯁꯣꯞ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯟꯗꯥ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯪ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯍꯦꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯔꯤꯁꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ MLA 5 ꯈꯛꯇꯅꯤ BJPꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ 32 ꯄ꯭ꯂꯁ 22 ꯇꯧꯔꯒ 55ꯅꯦ 55 ꯁꯤꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ BJPꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯦ BJPꯒꯤꯗ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯂꯝꯁꯥꯡꯗ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯁꯦ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯗ NPP ꯀꯥꯔꯤꯅꯤꯅ NPPꯗ ꯚꯣꯠ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯕꯥꯔꯤꯗ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯖꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯐꯖꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ BJP ꯈꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯃꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯨꯍꯠꯄꯤꯔꯗꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯛꯄꯅꯦꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇꯀꯣ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯁꯦꯟꯄꯨꯔꯕꯨ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯊꯧꯍꯜꯂꯒ ꯊꯤꯡꯉꯒ ꯍꯜꯂꯒ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔꯗꯒ ꯆꯠꯍꯟꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯐꯖꯗꯦꯍꯦ ꯁꯤꯐꯧꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯊꯤꯡꯉꯤꯗꯣ ꯃꯔꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯣꯝ ꯐꯨꯝꯃꯦ ꯀꯩꯀꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯅꯕꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯖꯣꯔꯣ ꯅꯥꯏ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ 2nd ꯋꯤꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯍꯧꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯖꯒꯦꯗ ꯄꯥꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯜꯍꯜꯗꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝꯗꯩ ꯍꯧꯍꯟꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ BJPꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ 84 ꯈꯛꯇꯪ ꯀꯥꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤ LK ꯑꯗꯚꯥꯅꯤꯒꯤ ꯔथ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅ ꯖꯔ ꯂꯥꯎ ꯍꯥꯏꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ 64 ꯗꯦꯖꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯖꯣꯔꯣ ꯅ꯭ꯌꯥꯏ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 62ꯗ 3ꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 35 ꯐꯥꯎꯔ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 119 ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 100 ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯄꯣꯏꯟ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯡ ꯃꯥꯔꯆ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯁꯨ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯐꯖꯕ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯚꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯃꯥꯔꯆ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯉꯝꯈꯤꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4-5 ꯕꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯤꯗꯣ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯁꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯁꯤꯡ 100 ꯆꯪꯉꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ 99 ꯐꯪꯉꯤꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ BJP ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ
प्रसार मैम से मसीबो काउंटर तहनिंबा अरगी लोंनि फाउंडर तौबा हितबसे अखोई राहुल गांधी खोंचत तुनसु फनाम एक्सपोज तौबिरे नेक्स्ट हुजिक अखोई कांग्रेसी कैंडिडेट ओजा बिमोना याम तरमेबा माना तरमसी अकन अकन मीडिया चैनल सिंग पॉइंट चुमना चुमना थौन ngang मैम से अदु याम ngang दबी वाफुम नतबिदा खरा ख हाइबदा अखोई मणिपुर प्रजाना पेंजबदो अखोई nganam thunam bai tari hanjang da ko tin pen ba wa ja ko na phung tok ba hi do je mana pha ja na phung du sigi mata na sri thonojum maheshwar ju ga phajna tawi apa na chat romai ju credit yam le ada vote ki matang yoksla paddi hadak manipur praja se wisely vote tawe ko maheshwar da phanam nu chira su mo na phanam thadara su anti bjp anti biren web se मसी थेनब ngamudar je kana na sum yeng pada congress amadi oja bimol da tagi bne congress amadi oja bimol da tagi bis da oja bimol la amga lising tara ma hena kare outer na kamai to geda outer na akhoi np ojina barabar kala akhoi nampu hapu to ba mogi betting da yam kan wa khulai ba sangsa na leidina ana election gi hor pa matam da congress candidate outer jina okul da vote le pada meeting to da nungbai caption na ko da kai we keno chi yang ui ugi ko ada ang sai he do manipur praja je handakti nampu sapu gi against the vote pibo na to we nagata we area da moi np gi jiming na sum he la ada gi na sai arthur ju yam thona phana ma ju surrender tam de mai thona da koi welcome to we akoi appreciate to we ada mana vote le pakanda maitei area da ma je vote yam phangi jiri counting to ta np ni helaga la ko jiri counting hek hobodigi congress na lising ani hen ba hobre ba makhata na maitei lam yam ji akoi gi counting to pana jara hen re iro da so sam bo kendra tar mukta mane hele maitei da mana yam pan heli ji keno si number 1 बीजेपी सरकार पार्टी यादव मा नेक्स्ट माजी याम उइना ममांग दगी हौना मणिपुर अपोगी लोकसभा की सीट अहम सुगदबनेना ngang लाउर लापनेबा संगाई एक्सप्रेस सुमा याम इली बने अदो मी पा हौब सिंगना निंजंगेबा अखोगी हजिक मणिपुर की आउटर द केंद्र करे नेपाल रेदिन को सीना अखोई वोट थादबदी यारगा वोट लेप यादे लॉन्ग स्टैंडिंग अखोगी मोगी इशू डिमांड अम लेबसे हजिकी कांग्रेसी कैंडिडेट अल्टरनेटिव इराय ना थियोरेटिकली सॉल्यूशन पीग्रे कमाई तो पीगे खबर रि इग्रे माने हाइगे बिसे करै हाइगे दा मणिपुर की लोकसभा सीट छे अहम सुगदबने अदमाइन तरदी सिमु इशू जे अमत लेरोइना मदुगी एप्रिसिएशन होइना मणिपुर की प्रजा न हंदक मंगोदा वोट पीबने कले अदुगा कांग्रेस पार्टी की जो हंदक से करी हाइदनो कांग्रेस पार्टी दाम फबिज नते अदानो मयानो कांग्रेस की सरकार में हलक पांबै वाफम दे थदो उदे को अदुगा मखोइना कैंडिडेट चूज तो मतंदा ओजाबी मोल खनबसे मसी याम चुमना चूज तो बिन खले परमदि माची रेगुलर मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियन नतेव एकेडमिक्स की डायरेक्ट चला पनी न अदुगा मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स की लाको मिसे प्रजाना क्या पाम दे मोगी ओइद पादवा हाइजन बा को नमोइद वाहिद प्रॉमिस तक्सन बा डबल स्टैंडर्ड और सुमजे पाम देबा ओजाबी मोल फ्रेश होना मदु उद अदन मयांग भी अपाम कैंडिडेट को अम तागी पाउ मुजिकी ओजाबी मोल किसे कांग्रेस की ओजाबी मोल किसे दा हाबदि पार्टी बेस नतबिदा ओजाबी मोल को जमजना यामना ओवरवेलमिंग हाब द मेजॉरिटी से याम चांगना फंगागा माई पाकी बसे असे सिंगसे तोपा हेन मरु ओबा कई फैक्टर नि कमाइन थंबिदिंग से मागी याम साप ओना politics is wangang manina nomai parga lam tok don teba mafam chana wangang budneba wangang budda prajana magi wangang ba man hangani bo hang khangde counter to ngote mudu appreciate to budneba ojabi mola mapanda khoi media channel ching da man ngang hiba tv debate how personal yena ba matanda magi performance se akhoi chopro edam mayam na feel to mai si magone ban yauri ko ma subject se khangi अदगा मणिपुरी इरांग जिखानी मणिपुर से हिल वैली खाई दो बने अकोई हिल स्टेट ने लॉक को दो बने काना हाइब दो राना द हाई कोर्ट ना जुडिशियल सर्विस की दरचना बहोरेना मसी लाकदरम नेबा मसी लाको मतंदा मणिपुर दा तंपाक लेबा मैके सिंग मरुवेना अकोई ग्रीवांसेस कया मा शेड्यूल ट्राइब हम हुदबा फनाम दि कोकनेबा
aduga parliament da akoina khwai gi sounding je akoi MP ne chatkiba singche wangang wo patpa che wangang de che mamangi MP Sri RK Ranjan de mayana wangang de na saw no mai thomjun da khajun tawi mana hai gi basi mantri urubna maram moidina restriction kya lagi bi ngang de hai adugi handi ojabi bolde mantri su oiro opposition de leidorini na aduga ojara de ngang ba kan su kasim jawdi ba akoi gi Rajya Sabha gi MP kan de mamang da si legre ada ojabi mo chuna parliament da Manipur gi issue puthokpadana tuna Manipur gi mihut ni haibadana maiti singina maruena ko akoi inner da le amna maiti ore aikoina Manipur gi lemjiningai oiba politician player ma puthorok paise mapan gi political leader singina Manipur se apu monga ta puthore na khanbado lak ojabi mo thadok ko chidudi adu maina mo khanbi yar roi se koi filter weba okay so he's the best candidate in number da yamala Pabung sui matang kita koi huji outer ga inner ga se handa kam chathi na su congress na haide ama to mai pa pune ma ha ta re handa ki vote me ama margin jam chaun hela ka bane adu pabung gi koi tek on hai ga koi gi congress ki vote outer inner gi candidate ani oi mai pa khraba elect MP se koi gi Bimal Akoijam Professor Bimal Akoijam aduga Alfred K Kangam se ani se ki pabung kari expect taw ei mabani Congress party dagi mabani punna ka baje yam phaiba inner party ma karamaba mapandana amum karamaba mochoi taeba hojiki Manipur gi issue se loidri yam tuna loisangani je thasde loisan matung da su yam sauna economic deprivation gi problem am la ka duri ba ko economic deprivation la pa je law and order da su reflect tar ka den ana sigi matang da ruling da leira bagadi ani se ruling da leira bagadi central government gi jaka ye na wa ngang bu chung moi action to bu chung moi press ngang bu chung moi central government gi mo ji tongan ba dictate manung dele je I khange ko aduna Congress party da same party di ani mukka ba che Manipur gi handa khwai le ba ko mo bani da ngang ba gi adagi parliament ngang ba parliament ma pan ngang ba athing ba leitre aduga concerned minister sing da si thawuk taw tawi pende asomdagi karigma relief ki paisa chaung thadagre side yen thokoda matik chai chade side BJP government ni akoi government ngang ji kaino leiroi ba moidi praja singna feel tor je praja gi hu pulse direct to the point gar ngang kanin thajei ba aduga ani jena performance tawdri kaina pham ani thoktrena BJP ro to leiba congress bhavan da tainar lore aduga congress yam haisina chatta ba yaroi sigi advantage ma khoi dele apo ado pabung akoi gi mayam so yam chaung thajaba mandate se pura full support se haidi historic oiba kanu ne hainari bin handa ki lok sabha election se duna akoi expectation ni su adum yam chaung adum thami haba tare ado pabung handa ki BJP ki chaung na maiti ba se masi gi defeat se pabung akoi ki BJP gi ne khan bran traka Modi bu maiti bane ne khan bra kana gi maiti ani maki akoi history repeats itself haido chapchan thoeba 2004 je Sri Atul Bihari Vajpayee term laraga election to matam ne election to matam da Vajpayee adare matik mayamna pamna prime minister oidna coalition sarkar coalition je punamaku pel laga mana chahi ma mana run to ngam gi ba madun da BJP se kya ka 180 da kana 200 yogdam ne adu khan kaya du Srimati Jayalalitha Mamata Banerjee amadi Sawaz Bhatiji kana to mami da ko Mayawati moy humna support roga ka gi bane ba adu tawro matung da thabak syam tawgi aduga mana phaja ba reform ke ga puthrapada Mamata namu yade Jayalalitha roll back syam tawgi mai sarkar je khoi roll back government kaino sumay na lagne bigi ba ko aduga phajana makhoi madui campaign da matanu da BJP ke national president je Venkaiah Naidu oiri Magi India signing campaign je India signing campaign je punchoi India signing je kamai ta da BJP ne hakta lan lakh padana media blitzkrieg sitor paneba India signing adu ada ain takanda madagi mayon da kari yauge da moina Sonia Gandhi gi foreign origin je mache ajang mache criticize ta ureba abu hari ya da mi amada atopa bana toina chaicheladi Taibiru yo mi the supporter la kariba 2004 India signing program failure riche makoina haire ngame mata go media blitzkrieg to wasidida akogi Sonia Gandhi da attack se hemani gi magi foreign origin
aduna praja sing wakhalda kamai ta bida Sonia Gandhi foreign origin ogi oishino oi tochno akhoi India gi bahu do masana pa India ngwe mai pa India ne mi je chaimaladi phatre na phubi maladi akhoi cycle hora mama bazar phareng khalaje phure helmaladi akhoi jumai mi changni ngai ki mi oi bagi nature na ba adu handak BJP jo modi pitta hoi ado yam noi pabung yam phasa observation thambiri pabung ge mamang da khoi gi phangi ba chang du yam hantana haiba tare exit ball da hai gi phang bangam de 303 phangi yam hantana 240 phang bane du with alliance handa ki ahum siba Narendra Modi ki tam gi mai government seme ada pabung masi da khoi gi Rahul Gandhi na dum hai ba se masi gi kanu se mapangan kaloi NDA government se dum hai bane masi karak pa ba chances like and my phone do pole even Malik Arjun Kharge mai gi he is also of the same opinion with Rahul Gandhi man hai bane duna khoi gi si gi will NDA be a stable coalition hai bise kamai tham ding babung akoi gi amna senior solte political commentator at the same time si gi matang amna profound idea lai bami se amni babung kamai object to bini BJP se coalition dharma na Bajpai na hodo umdo madu nga nga sa hai bane ara Bajpai ga Shri Narendra Modi ge personality je khara khenai mare Shri Narendra Modi je kitan intolerant oibasu lai aduga asigi coalition je kayam chang chakani kholoi re madu de ina predictable wagane ko aduga mahak che phang athogi maya da chatpa chap manadori ne marandi tak India Alliance Congress ana moju yangwang na phange ko adagi magi alliance support riba JDO gi Shri Nitish Kumar araiba mi ne ba chance lo ya mahiba nu pa ne ko reliable su oidba mi ne ba adagi Chandrababu Naidu TDP gi che March 2023 da 22 da Bharga jail tha ni thambiru bune ba kari mas claim khara Telangana ge chief minister na taruptana adu su ma jail ge je ma ho ju no ai te je keno da po yi ba Amit Shah da for the chief minister oira mini project Kejriwal jail thamba che phanam la da ju sidi henmali he ba ama praja ge wakhan da lei si punu maksi yengor kan da makoi je handa kam keno ne Shri Telugu Desmi Shri Chandrababu Naidu na India da support to matam da mai supporter me an mai photo ko na mai ga thabu utki ba mangon da to ba injustice so mai supporters na laman kumani ba masigi chang che matang matam gi matam na longna ra kane akoi wasak pan mi to or swearing ceremony gi hana problem ji lak ba ho ke mai manang gi crisis kamaina lak gi da akoi Sarapor gi NCP gi moi nominee ma Praful Patel na yawidna mark chi mamang da civil aviation mantri cabinet minister oiram bane ba heavy industry gi oiram me ko ada ma je handak se MOS ki thak da handraga wasak lo da saw na logi dire ba ada da BJP pakhum je Praful Patel gi na pibanati any of them when PBI ada bot kar di mama thanda tawri chi ko aduna insult amawina nina walok de kan haibu gum tawe ba Bajpai gi na khena bamna Bajpai gi na khoi vote mamang ga yanagi ba mai allies da amaktan kar amado mantri pi adugi manung chingge ba ahoi Rambilas Paswan mantri pham na koi na lerim chi Bajpai gi matam da ka whereas handaki Modi gi si yamna ka badana khara respectable yamna ka da badana mo school pi ba sigum bagi thong je khena ba je khoi u phange ba aduga tayam mara cheta ba di Bajpai na hogdo ba coalition dharma che Modi ni inung mudra hayraga Modi gi khwari marai bu thi ba che akho gi BJP gi parent organization wuriba RSS ki supremo Sri Mohan Bhagavat na hanak amthina chaithar pa che nangi ahankar henmalle Manipur gi problem che chahi ama far resolution dri che china to priority da loisalu kana man akan ma dictate am tor pa che masi yam khana ningai BJP gi wena ko natraga di RSS na akhoi Modi ga Amit Shah gi combination je masi nato yang wang ena mun lawe babung si matang ki da koi RSS ki sip na phong dor perform du su lei re tungan ba koi lusing ba sing sagat perform dum lei ko si bisna ki site ki su ado akhoi gi home minister sanda su portfolio che dum pai re babung mahang election si gi matung da priority se Manipur gi problem di solve tong na ba perform da thambiram ki bini mahang na la kan hata kan te bum da tham ki se swai matang te di huji sarkar se akhoi gi align kanona masing yam ba yam da ba tongan thang kan se me moi nang pai da bane portfolio se mana pai da bane kari ahong ba Manipur gi situation sida haiba tare khongthang lokholak pe kari expect to ve masida I personally we yang kan ko Mohan
Bhagavat ki pressure simulated ko. Nadi Manipur to Kushla simulated. Modi sina Manipur matang wang way almost ngang the word Chapman Parliament the Mas Suplagi. Narang Home Minister Hagi with a supporter which I met the relation river. I take the boat Komuguna, ice con the boat luncheon, the Kanagi Matandano, Adagi Pishak Haiva Copy School, the Kakai political talk in a sacre. Atabakuyam Piendeva. He is deflecting the real issue. Other Hujik ladies in a hygienic monthly. Home Minister relation, get the relation Mumanative. Karina Masagi. Mawan Hagiba, Indiana, Myanmar's Hanariba geopolitics, key smoke screen nature. Summev. Geopolitics of Sanavamatanda, Moy Manum, the Tajaluba, Aron the Sipai, Apongma, Piruba Kulai, Adagi Pashayam Tadaraga, Presna Kaina Uda Vida, Mayama Chatagraneva. Aduga, cookie singer to the seasonary neighbor. Su the Lehelaga, the Lopira Cinema, the Kangi Lehan, the Kulai, Peter Cinema, the Kangi. Me mayama engaged the rogal later was here. The Prime Minister, Natraga Home Minister now. She told withdraw the rate high to be a real. High to be withdraw the wa lame na Kananta so on the withdraw the Batam jungle process. Machigi Matang the never a former Prime Minister Rajiv Gandhi series. Sri Lanka LPP, Ameritamil, Ning had the problem. She Indiana Ham the engine was your. Which Sri Lanka the Kihelin. Sri Lanka is a ordinary Matandaki presidency, Yamna, experience level president. Nehru Matanda, Angang in a Madi politics, Tarova, Minev. Manas Hanarat Menaverge the Rajiv Gandhi Mungna, Kamain together. Injaluba, LTD, Kambuche, Machimana, Lam to Uharu. Injalu got to Uyeti Apotiva. Fill the Mika, see her name with pushing Kadonagrameko. Adaki to Uyadena. Mana Indian peacekeeping force na IPKF Indian peacekeeping force na chauna jahaz pura thajalaga Sri Lanka da mana support tarumba Tamil ilamgi Tamil tiger se machigi matadong operation chathale madagi PN da phungtok poina Rajiv Gandhi na Sri Lanka visit amakakta mongonda ବ୍ୟବହାର poina navy gi mayam lepadu navy sipai na nongwina kanthara purya urba yamna kano video kano sing do footage amari bana kanthara mali thokidna mongonda tagi mate Sri Lanka gi miyam chawji hawre madu kanthara iduna koi sinhala kangbuni moji native singko thana kandna LTT gi supremo Prabhakaran Delhi de lakhiba laga wari sanara chakar election haigiba mi lan tawin torga as a withdraw toro naga force ta waje masi pakai ya bana tiro admaina Indiana hojik baramara sanari ba geopolitics se amisana haire na daga Modi na haire kana to is a withdraw to ya bana tiro cookie sing mo mi yam chigi kulai jam paire mo kulai de surrender to ti ya don no is withdraw toro kulai to maji ro shanti le ro handshake tan ro je ek to ya ga bana tiro lai jo lai ro pone ba aduna Amit Shah Manipur 2023 May 29 or Mana. Adala Ambudune, 100 Lambudune, Animux the man nervous at the warm and May 23 Midhuni, Concha to the Maji, contradictory why on Nangameva, online class so, Adaga mobile network, just think the Nikagumba. Adagi Mori. Akoi Ijol direct helicopter service layer di Gagumba. Mayana do separate administration PA can impel can my statement of correction to Amore to impel to Ijol to some antes another among Amado. Tension yam lereva. Mana pill like an ureva. Tauriva problems the home ministry, Makadanga, Teleram Dre. Intelligence Mongo Fazana brief the Matunda. Defense ki yaure. External affairs ki yaure adagi matang de mani purajaga akangashina Prime Minister na sol tawd di yaro is adanga sai Rajiv Gandhi na ta kribat dosa se masi handling the wahi di Manipur Prime Minister natraga amisa assassinate tawde haibigi natiko matters si am lui haijabane yam phase pabung yam phase ba khoi mari chumbo observation pabung thambi pabung losila poina ai ohang amtang pabung da kana ka chahoge pabung khujiki akoi ki Manipur ki context da khara han kana tawna naksina la kan da
bung khujik se jiribam gi phong sana mai se chai mafam tongan be jojan pudi kangpu pudi gi more de khoi myam se loine inthorak pagi pot am leiri handak na target se khoi gi ki point se kan jiribam se gi amuk pose tawri ha batare sig irang su kan na tawri tera ka se bung khoi gi cabinet ki wari lower kami fam gra kana khoi september se adc gi panchayat ki khoi gi block ki election je tawna bi thawang su leiri ha batare matang ase lak tin se bung khoi gi yes etin dok saba election su tawhaning de ha mara kadum tawgre hojik su irang marak se da election se adum tawfam budi thokpani madumasi tawfam thokpase masine hena chumbra na traga koi thoi irang sida mai onjilaga masida hena thorang lobuna chumbra masida state government ki stand se kamai thambini cover da yawe local bodies in the election tawba madumai taning dre hanine kari no momang da cabinet meeting kya phamaga local body ki election tawni municipal election january tawni february tawni tawda mi pasaya mangnare ba candidate within na vote khong ge khomuraga election je sum mami urukta da ki handong gi belidina maje karak sure ba handaki local body ki election tawni lakhoi se aidi masi diversion tawri reng khalle ba local body ki election tawthopudi phai ba ching da so ba complain ba moi adc ki mithal tam tapche tabak ta sune ba akhoi democracy da india ki democracy yang mulle hari ji kari ki hadda akhoi grassroots level ki democracy sine manipur da mla mantri amadi government da grassroots level da democratic power people suba bande han bibidi amata bidi municipality ki paisala thami moi na ko sira yamna greedy over nature mu yiba democracy is the power je relegate tar ma lo in pahala ka pangan ju punna kan ga ne khang de ba similarly election to de ai ke chu kai den khali deflection ya to jiri ki matang su yang questionable oibam leiba hojik ji yang kana viral onore January 15 da honorable cm ki secretary Sri Geoffrina jiri da kokila lawa chani mu thamjale cc khulda leire ada section tharang lokhat piu oina dgp amadi advisor da thai na tara hojik facebook to bot kendre khwai luri hojiki hari uo not to confidential and immediate and thai confidential and immediate thaba che do karigi kamaina karigi dong kanan lik ori no timings da ya bodagi lik oi bisi investigate tawum change ba sumana lik oi ragadi sarkar sina praja gi wakhal ji khumna ba kanum sanare ai chingai ko loina na khogi hojik jiri da irang je thoe mi lam generate around 1000 refugee kendla lim ka mai thare madagi detail da changjan da bida hojik shri jiri da akhoi cm chatkani habgi namada gari ma thajalen si kanana thajali no question ba thajali ji jam phayo ko ado jiri ki praja mabuk lu mani koki lalawa sing man khara halam gani yam change je ure ba ko helicopter da puchen bu tam pusela si kanana thajali no aina hangi di honorable cm ki power da thajali bra na raga dgp or kuldip singh ki power da thajali bra chine cm je kainga na power pai da hong sai karimka da power paraga mana credit logi mong sai sigi dual soje sidiam pateba aduredi January 15 da 2024 gi mana pause phangdana kuldip singh da natraga dgp da io no se igire ko yamna sensitive po ne ba action lawra lawdriba thajaliba mana karimta follow up action tor rikar gi no aidi haigra bani ko hain tar ko irang thaka na to aina hagi wadana ain chumdra haibagi karima motive am yauri ba sigi motive se unified command ki chairman ma mo hana pambe ar essential na plan da haibi muhut ko sumaina sanaba ado ain sai akoi elite tv gi morning gi pop da yang kan thamgi bane ba honorable cm na handaki chiba nyam thajalaga jidi praja kalli se kanana kalli no mana power pai dragadi helicopter ga nektana siphai amadi lambi mayam chambada ambush ka tarf ngi ni sopu yore no ba si me ha kanana tawri si ta bunga mi do si morgadi January 15 gi matunda ada immediately kari gi tawri ada mana tawba natraga se ko akoi taisen bagi habit ama yauri se mana manipur tangasina musiba jiribu kaningbo eramadi kuldip singh amadi dgp ma power pai da mana hybrid yad ba honu deba chimbi ta he immediate were ko den hairam su ya ba adaga chagjile iba khongjang ji du su na kari ba pen da khara uyi ba hojik look kya na chagjile ise dgp ga security advisor ga resign to biro mla mayam resign to biro sido win chat ba maruina security advisor ma kan pe wana te ko adaga
DGP ko pe wan te moi resign to biro thangai sengba uttar daitari CM neba CM resign to biro kari haidri ai haidri se aduna sai areas da sarai da khar dai maro yam kana chungang de yam personal tarkani aduna de oraga it is not a very good gift प्रजारो सेंग सेंग ट्रांसफरेंट तरगा प्रजागी थमोई सेंग सपोर्ट तो अदु लेर kana mai pakadone aduna sumaina chanaina ba double speak aduga double role gi keno se tordi प्रजागी थाजबजे laira kana da CM gi keno se mabang kangadone ba प्रजागी थाजब laina ba thabak se ma tawbu uti cabinet meeting da akhoi local bodies in election tawrne ham ya yaure ko maduma yam segna ma walawde mamang da character yaure ko mathanda cabinet subcommittee na seme cabinet subcommittee na tawduri se kaina kanda hojik relief camp da lairiba mayam yengjanaba adu gam sangna chahi tha tromri surasu adu bu yengjanaba body and chendriba ai nana lairiba ninge ko hojik da mo yengjanaba cabinet subcommittee na seme sibu pawle na half drive question am laiba ani sibda magi da yam satina objectionable oibam yauriba relief camp da lairiba internally displaced person je temporary with a mugi kudong chabal lam mi yenga adada mu ship tok duriba mi bu hui yumhong to erga live tale na karo hongondoino adagi mohta makoi na hore moham chosampur more kampu bi hanjina ba ok thadagi haidana karamba jaga da mu puthoga moi mu settle talaga adagi mu shanti lega hongondoino adu sarbu lairiba relief camp da lengda de handaga nungaina ba sindio nungaina ba sinbi odi se akoi internet phangna ba wifi ga panbi na copy na agi privacy le jena ba akoi ka khara kha ko na ka tawi ga ko ari le ba to thar to mi do counter supply to we am to we facility pun mu to phangal ga relief ke da le ga akoi ultimately no ne hor kum da hajan gani asam pi yo phai ga ari ga atop lam ma yenge yam to yam satin objectionable lo di akoi kari mu kar tawri na sum praja da apang si bo utpi ke no ne ba sing bo thok mu me am na lairiba sarkar se sida prajana thajaboli adaga moina masana thaju da bida vote policy si dandi makhalam ne ba akhogi vote chi matang da marai thirina manipur gi issue sina BJP ji asom da vote po bane ba nokte gi opposition meeting to kan da prime minister manipur kap jong gi sun to le na prime minister manipur da chatta ba ji opposition ada meeting khning gi law le re ba si jo mo gi voter sin da soid na influence ta ne next manipur gi first round the first phase the 19th of the election je machidi yam chawna soi re ba boot capturing to wai ju art amni tamdo ne haigdo ne ba nongai ba phimu se pa mayam kocha kochin jele dagi automatic khappe thama po bido ko adigi viral mayam asma kandana chathore 19 ja ha phase ni ko BJP ne panba state ta tawriba style ji yengoi na thade ko ipum khudi mana punamak sina kanada kanari noida BJP the Canary ne khangeva BJP the Canary ne khangji praman che goina leitraga su tawriba akhoi aine adaba practice punamak to BJP party na condemn tawide BJP candidate na condemn tawide aduga chief minister su condemn tawdeba atoppa mana polling kun khudimakta BJP ki agent na atai party yam da phamaga mangi deba hari kambudana BJP ki agent khada phamaga mai khalina bud capturing the car ni chineba adugi bud capturing do ngantana to tokre adagi afternoon polling da di viral loi were praja sing chawre aduna BJP da thada gen tharo e ka aduna sagi mi je bully to wa keno da na akhoi madagi against chatdina aduna plop ulta chaptana mo je porinu akhoi nampu to wi yaroi ra mamang da 2004 gi India signing campaign da Indira Gandhi da sorry Sonia Gandhi da sidaman badagi rebound tawgibane na in haijabado adamana handak chu Modi gi tam sei manga sida Rahul Gandhi da ridicule to biba apang machiba BJP gi supporter me anuma je angau semba lagna baje kitang ka heman greba oh no the mind tarobedi akoi magi supporter le pokwa na kedawi na adugumba factor karachi yaw in hygienic ya no je pabung akogi as a senior socio political commentator have that pabung the thoi ba hujib thoi ba akogi impending issues ji matang da fazaba observation marik chumna pabung thambi
pabung ge chen matam kya thawai kya kai thopidana notice window ka wari sana bai tanja ma pibi be damakta pabung am kasona notice window tv ki meke dege han han thaga chiri Thank you. ngasi gi oina di notice window na pujarak liba special episode asida ikai kumna jari ba lamdam asigi socio political commentator pabung bijoy ga nga unadana wari wata sana jabagi tanja si wata ngaselo jari biding tabiri bapunong ko mukhana khonje Paramedical courses sing tamagi khudong chaba bizari Manipur International University ki makhada MA Science MLT BA Science Clinical Nutrition MLT RIT OTT Diploma MLT OTT ECG Dialysis Optometry Anesthesia Technology ki course sing ki admission hauzari bizari ba khudong chaba singi ahanbada scholarship ki khudong chaba su bizari Anisubada lower income amadi orphan singi akhanaba khudong chaba sing su pizari ahum subada tambal loyaba matungda 100% job placement legani mari subada college asigi campus manungda multi speciality hospital ama leizari manga subada mapung fana ningthina clinical training tawbagi facility leire taruk subada experience leiraba qualified oiraba faculty khaktana takani aroibada hostel amadi library gi khudong chaba su pizari Langsin Viraksi JR Institute of Medical Science, Hata Talipati Road, Imphal East. Akupa Marol Gidamak contact W 7005 343375. MBBS admission ki damak country kaya chahi kun hena Northeast mayam gi thaza bangak tuna mahairoi lising ahum hena admission tawduna lakliba JR International Education Consultana 2024 gi oina nungairaba paujil kya puduna lakchiri Bangladesh Uzbekistan Kazakhstan Kyrgyzstan chingba country kaya top medical college singda MBBS admission ki kudong chaba pizari khwaidigi hongba fee amasung installment basis ta PTN duna yamna line MBBS tamba ki kudong chaba pizari MBBS admission ki damak loan facility amadi scholarship ki kudong chaba dasu mating pangjari MBBS MD PG diploma ki matang da free counseling ki kudong chaba su pizari admission tawraba students singi damak MBBS foundation course tamhanduna yamna line FMGE exam mai pakna ba hotna bagi kudong chaba pizari contact you tahi kun hana Northeast state singda MBBS admission da FMGE exam da mai pak bagi chang khwai digi wang student puthok liba JR International